Osiguranje predstavlja najvažniju agrotehničku meru za proizvođače. Sa tim ciljem kompanija Dunav osiguranje u saradnji sa Agropresom u opštini Ljubovija organizovala je prvu ovogodišnju radionicu. Ove godine smo izdvajanja za poljoprivredu u okviru budžeta naše opštine povećali za 20%, tako da smo ukupan iznos sredstava koji je predviđen povećali na 14 miliona. Od tih 14 miliona, 2 miliona će biti utrošeno na programe, kao što smo recimo prošle godine radili kalcifikaciju zemljišta, a 12 miliona dinara planiramo da direktno kroz razne vrste subvencija plasiramo prema našim poljoprivrednim gazdinstvima. Ja sam se iznenadio da ćemo vjerojatno biti jedna od prvih opština u Srbiji koja će predvidjeti subvenciju za osiguranje poljoprivrednih gazdinstava. Mislim da je to jako bitna stvar, jer svi smo svedoci da se klima menja i da su te neke vremenske neprilike sve češće. Konkretno na teritoriji naše opštine smo imali u prethodnim godinama i poplavu, i suše, i grad, tako da su bile velike štete kod poljoprivrednih proizvođača. Također, jako mali procenat, znači nekde oko 4 do 5% svih naših poljoprivrednih gazdinstava je osigurano, što je po meni jako malo, jer jednostavno kad se dese te neke nepredviđene okolnosti nesreće, svi gledaju u opštinu i u državu. Niti opština, niti država ne može naknaditi sve te štete koje nastanu, ali može polako da sve naše poljoprivredne proizvođače ovim subvencijama da ih jednostavno navede na to da počnu da se osiguraju i da u slučaju štete se obrate osiguravajućim kućama od kojih će taj iznos štete naplatiti. Verovatno ćemo ići u dva pravca. Jedan, da ćemo možda osigurati sva poljoprivredna gazdinstva po pitanju recimo štete od požara i od nekih drugih stvari, a po pitanju proizvodnje verovatno ćemo se priključiti meri koje je država propisala, konkretno ovdje za teritoriju naše opštine 40% subvencija. Danas smo razgovarali sa poljoprivrednicima o potrebi osiguranja zasada, pre svega mislimo na voćne zasade, zato što ovo je jedan tipičan voćarski kraj, pre svega brdsko-planinski kraj koji gravitira naravno i prema reci Drini. I dosta njihova proizvodnja je dosta rizična i kada su padavine grada u pitanju i kada su poplave, pozni prolećni mrazevi, prosto nameće se potreba osiguranja njihovih zasada. I generalno, kad pričamo o osiguranju u našoj zemlji, iako se taj broj za zadnjih 10 godina utrostručio, još uvek nedovoljno gazdinstava osigurava svoje zasade. Evo, predsjednik opštine je malo rekao da je 4-5% svega. Naš cilj je zajedno sa opštinom da na tih 40% premije osiguranja koja plaća država, da se uključi i opština, da praktično poljoprivrednom proizvođaču na neki način ostane samo negdje oko 30%. Osiguranje, osiguranje i osiguranje. Znači, to je nešto što je neophodno da bi ljudi zaštitili svoje useve, svoje životinje i tako dalje. Što se tiče osiguranja poljoprivrede, na ovoj teritoriji nemamo veliki broj, nažalost, osiguranih poljoprivrednih gazdinstava. Inače je rezultat u ovoj vrsti osiguranja za kompaniju Dunav u prethodne 2 do 3 godine bio negativan. Znači, platili smo više šteta nego što smo imali premije. Međutim, Dunav nastavlja kao odgovorna društvena kompanija državna sa ovim poslom, bez obzira na tu činjenicu. Sa jedne strane imamo Ministarstvo poljoprivrede koje svojim subvencijama pomaže osiguranicima u plaćanju premije, ali i izraženu volju lokalne samouprave, odnosno predsjednika opštine, pre svega Ljubovija, da u ovoj godini dodatno subvencioniše poljoprivredna gazdinstva u odnosu, znači snosi troškove osiguranja u još jednom izvesnom delu. Sve to prilično olakšava samim poljoprivrednim proizvođačima da se odluče da sa druge strane nemaju potrebe da svoju proizvodnju, svoj trud i rad ostave na milost i nemilost vremenskim prilikama, nepogodama, obzirom na činjenicu da u zadnjih par godina na ovom području imamo povećanje broja dana koji su sa izraženim gradom, a također i klimatske promjene koje su svugde u svetu, pa i ovdje u Srbiji izražene. Ovdje smo imali slučaj u nekoliko prethodnih dana 2 velika požara. Jedan je bio u manastiru, drugi je bio kod jednog poljoprivrednog proizvođača. Nijedan ni drugi
nažalost nisu imali osiguranje. Takođe je lokalna samouprava izrazila spremnost i ona će raditi na tu temu da ove godine sve svoje registrovane poljoprivredne proizvođače osigura od rizika požara, oluje, udara groma, grada i tako dalje. Zanimalo nas je koliki je značaj ovakvih radionica koje na terenu organizuje kompanija Dunav osiguranje u saradnji sa Agropresom. Mislim da na ovaj način, zajedničkim tim nekim radom Ministarstva poljoprivrede, opštine i osiguravajućih kuća da ćemo doći do mnogo boljih rezultata. Posetili smo 2 poljoprivredna gazdinstva. 33-godišnji Marko Đukić na svom imanju u selu Gornje Ljuboviđe drži 250 ovaca. Danas sam prisutno na radionici koja je organizovala naša opština Ljubovija sa Dunav kompanijom, gdje sam prijatno iznenađen, čuo sam informacije da pored podsticaja koje daje država za osiguranje 40%, naš predsjednik opštine najavio je da će to biti i opština će učestvovati u tom iznosu plaćanja premije od 30 do 40%. To će biti veoma korisno za nas koji se bavimo poljoprivrednom. Na primjer, baš su pomenuli cifre na radionici, hektar maline koji će biti možda vrednosti roba koja se bude obrana sa tog hektara, oko 6 miliona, moći da se nas poljoprivrednike može košta maksimalno 50.000 dinara. Znači za 50.000 dinara možemo da naplatimo štetu od 6 miliona dinara. Prevazišli su moja očekivanja. Vrlo malo sam upoznat sa samim osiguranjem na poljoprivredi, kako kultura, tako i samog imanja i dobili smo pregršt novih korisnih informacija koje će nam sigurno dosta značiti u buduće. Ja lično nisam do sada, 2-3 godine nismo osiguravali imanje i proizvodnju, ali i ove godine smo definitivno rešili da krenemo u tom pravcu. Sigurnim koracima napred, osiguranim koracima napred.